Hi guys, welcome back. Kembali pala iman ke post video berpar-par. Okay. Tentas ni post kau video pada kamha. Bunsen haji improve. Bunsen ni kuai ek jinon kam. Ke pun bagi jinon kam jung ditambang ni. Krem laban pendap ki. Ki dah bing laban pendap. Okay. Ke number 1 ni kadai baik kena. Adon pisah. Kalau kena kuat pendap pelayo. Ada bundan pat melak pendap. Tadi banangkong kum sunrang beriu ngai le dengan mat dalam don kena kamu useless jam don berespek ipi don weru beriu burom ipi ada pilih serum senang kendu ik perlang ada don bisa pentrit bantetsa ik perlang bansu baja kemut kerespek kala lus tadi nak tak tahu kum sunrang hi Bunsen dipandang ni kena deka lenti pelilat lenti ya baru bro ladau don yang pisah kemut kenok kam jumuruk sesok ladau don pidon kita ke idea klik jumpi kajimut perkat jumpi penlek kita ada don pisah kemut sule no kita ki idea jumpi tena tak dau kena kadon kam bayangi Dara don kena kamu sinjungi ro vlog. Jata kum sunrang beruhi bunsen. Jangan IP kena kedai kawai berangkam. Karena IP B single, stay single mah. Te don kam banya rush banya wasam lah. B single nomor kena kalak bentit. Sispa ngerti boyfriend di girlfriend jumpi. Kelda pidon kena. Tembakannya pak papan yo. Baik, baleng orang kena ke don kam. Cepet baleng orang kena ke don kam. Ya kena ya. Baik, rapi lek kum na. Baik. Pengkelip haduk kan ya. Rapi berat ikan hasrok. Kandai bisan spa. Okay. Rapi lek kumno ro klip kana ro ya kana kancong dor pesan spa te yaki berupat pada pe langsam lam ta tangkan no ine ta samla cisnam arsnam lai dena ta kadau kedepan fokus ikna next time kan mau ikna je bapan yo da pilih tray pin yo tang sin cibanai te bu sin cibanai pin pe kan benta kabai bai wai by lai, by bam, by kali, kita sekarang orang saat lah hajar, bukan ba haban safe, ya kan? Ada yang tak tahu IP, teban le, tik haban safe, tabun ni, badan kena, kadang galat kelenti yang itu, kadang kadang kelenti, kapan le, pendap ya kita jingkuat kejongi, tapi kuat melek siang rodon kampisa. Tapi ban bam jing bam baru don kan bisa. Kuat ban tiador don kan bisa. Kuat ban bam sibun kita jing bam special don kan bisa. Jangan tapi le akan no kana kam. Kalang bekum kal air. Sebab pihak ban ring mensim. Kata dia kena. Pada am don kena tam de baru balik rai. Jangan terbahap syong nak hai. Balai tu tengkar la safe. Ya, rada don kena pat. Pisah pila balik kat sepamuan mapi kemen sim jung pisata pila balik tapi kalau ke ek bahas mesti pat bah buat apa dan jungi di bah dunai kena ya badunai kena pat kalau ke ek bahas mesti bah lada don perlok pisong kai bar perlok ru ada pim dan kena kemun respect ipi ada pikiran kena kecing kerang kejang pikal paling important hablong don kam haru kim sengap nomor balik kim sengap nomor pemban tak kena kim sengap ya tuh berubah don yang bisa ada don ni kena kemudian kim sengap lada kita ke idea cuma kibom leru sengap tadi nak tak ada IP panang ni sekhmat kum kibru persiang menteri panjang kena nomor tersin belak don kena
respect kan wan hakmat kerteng jompi kan wan hakmat sin bala dan kerteng jompi berum itu ipi buram ipi ya tang katahi kulis pun